Godinama unazad Srbija se suočava sa problemom visoke stope nezaposlenosti, zbog čega se ne mali broj odlučivao da uhljebljenje pronađe u inostranstvu. Da nas očekuje bolja budućnost pokazuju najnoviji podaci Nacionalne službe za zapošljavanje, prema kojima je rekordna nezaposlenost od 790.000 iz februara meseca ove godine smanjena za 36.000. Možemo reći da je stopa nezaposlenosti merena u drugom kvartalu ove godine u odnosu na prvi kvartal pala, dakle smanjena je za 0,5%, ali ako bismo uzeli podatak koji se odnosi na isti period prošle godine, možemo reći da je ona smanjena za čak 3,8%. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje kažu da dve kategorije nezaposlenih najteže nalaze posao u Srbiji, i to lica mlađe od 30 i starije od 50 godina. I kod jedne i kod druge kategorije došlo je do neznatnog smanjenja na našoj evidenciji, tako da sada po prvi put u odnosu na dugi niz godina imamo praktično broj mladih do 30 godina na našoj evidenciji da je manji od 200.000, konkretno 198.000 lica je mlađe od 30 godina. Isto toliko imamo lica koja su starija od 50 godina. Ako posmatramo uporedno za isti period prethodne godine, možemo konstatovati da se broj lica mlađih od 30 godina na našoj evidenciji smanjio za 3,7%, ali se s druge strane procenat lica starijih od 50 godina povećao za oko 3%. Čekanje na posao u proseku traje 4 godine. Više od 500.000 ljudi u kontinuitetu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje provodi 12 meseci. Takvih je 68%. I dalje najlakše dobijaju posao fakultetski obrazovane osobe. Generalno najbolje prolaze lica sa visokim obrazovanjem, dakle lica koji imaju najviše kvalifikacije, dok su, kažem, s druge strane lica bez kvalifikacija i obrazovanja u tom smislu ugroženi, ali to nije pravilo, jer to zavisi od vrste srednjeg stručnog obrazovanja koje, na primjer, lice ima. Tako da s jedne strane imamo pedijatrijske sestre, ginekološko-akušerske sestre koje se traže na tržištu, a koje opet imaju, dakle, srednje obrazovanje. Da se opšta situacija u Srbiji u pogledu traženja posla menja na bolje govori podatak da od kada su usvojene izmene Zakona o radu, tokom jula i meseca ove godine zaposlilo se 43.000 osoba, što je za 21.000 više nego prethodnih meseci.